me se igra z akordi F, C, G in A-mol. In sicer lahko igramo odprte akorde, torej v tej začetni legi, lahko pa gremo tudi više na bare akorde, recimo F, C, G, A-mol. Če še ne znate teh bare akordov, si lahko pogledate lekcijo, ki jo imam objavljeno o bare akordih. Tukaj pa kar pojdimo naprej, in sicer najprej z osnovnimi, potem pa še z bareji. F, C, G, A-mol. In ritem igramo dvočetrtinski, kar pomeni en, dva, 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 en, dva. Za začetek lahko igramo čisto preprosto, tako kot sem sedaj zaigral, torej. Lahko tudi brez dušenja, če še ne znate dušenja. Torej, en, dva, 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 en, dva. Tukaj pred refrenom pa samo enkrat dol zaigramo G. Potem refren lahko spet isto. Briga me, če vsi pravijo zate, tako hodi svojo pot. Briga me, ker vem, moj najlepši si refren. Kaj, to stare njihov problem. Potem druga stopnja, ko boste osvojili ta ritem skozi celotno pesem, gremo lahko z dušenjem na prvo dobo. Torej prvo zadušimo, drugo zaigramo. En, dva, 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 en,
Tukaj pri odprtih akordih dušimo lahko na dva načina, z levo ali z desno roko. Če dušimo z levo, po zaigranem akordu, se pravi 1, 2 in potem spustimo, torej ne tiščimo več s prsti na vrat kitare, ampak malo popustimo, da se ne sliši. Recimo pri C-ju, kjer s prsti ne pokrijemo vseh strun, pa moramo prste iz akorda postaviti tako, da se dotikamo z levo roko vseh strun. In potem spet v akord. Torej 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 in isto pri G-ju. 1, 2, 1, 2 in pri A-molu 2, 1, 2. Kot ste lahko videli, sem vmes spuščal akord, da sem lahko dušil strune, da se niso slišale prazne. Torej 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Zato priporočam bare akorde, ker je v bistvu pri dušenju dosti lažje. Torej, če gremo z bare akordi. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1,
In isto potem refren. Potem pa še tretja vrsta ritma, ki jo lahko uporabite v refrenu, da ne bo enako igranje v kitici in refrenu, da se pač pesem stopnjuje in potem gre spet dol v kitici in potem spet gor, je ta.
pa v bistvu igramo čisto navaden 4/4 ritem, dol, 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 dol.